Tapos bro, bersama special Go 98 YouTube channel itu zat mobile repairing. Tapos bro, das ni ngan fix ini problem jong di Bluetooth di boot company. Dia kena bangan fix problem jong ni, dia ka problem jong ni kawan company condition. Terus SP condition man ni kau. Ini kau yang charge ni. Tapi ini melatnya. Ke bang pasang wan di buatan tu bulan su dengan sahabat yang condition beli tu dengan sahabat beli tu bawa buatan dadah ni kan sahabat aja dah ni kan on ni mah muan dah tiam dan nemuan di Bluetooth dah benar-benar bahan ni kan sini pin ni ladu ni ian ni kipon hani kila dulu prokan ni te badang ni ngahap jumper kini kipon ni bagan check line by line ke hano kaden hana open dan kaman connection ban jumper te ba ka di video tapul bro Bluetooth da charge ting ulong mai tek tama Henry pan connection ulong jingdu di tang ni te ban thit umyo rai ni te ban wan ni tu kam senjar net namar ngilawat persang wat umyo ra Tening kau ngai ilawan hanga teh din per ilap paino long irem karem pelat hanga nama ngahap jumper ngongi ngahap jumper ngahap fix problem jong ni teh ngahap bot condition nak no kamera net boss ngong tai ki teh ki karanga anak teh di software teh lara sono ngam teh dah teh ilai lelau el persang hadin pat iwan yang hanga hi siang bapila tetap lelang tadi belong teh ngong tenglalau dong acet pada po tengi belada blur pada ada you condition saya ini berkat nolong gila terekam akan simnala thana te bunyi tiar na kam tahi trai problem ski mana ni bro dengan fix problem teng ini nomor purba warak ningkong dengan pulang pi era nama yang bahap nama kadang-kadang nama ni Bluetooth di power waterproof nang daw barem nama boot company uram ha te bah ni ke video bro dengan jumper ini jumper ini line by line ban baik kena Bluetooth long tetap peluruk tanda dengan pelong ihi 100% di Bluetooth dalam naru tetap peluruk tengah nembang ni tengah sedang kamera tenang kenang bah ke video orang lain jarang mah bro dan sedang jumper sani kau mah belum bro tadi ngeladap ini jempol ini ada jempol ini kita bakal cek entah bakal pek kuno long nemlong kita cek ini tangan charge lah direct baik dengan persang masih spiral nampak cek minta on rupa Bluetooth lan tu dengan on direct ni mah tadi lama skip ke sound part guna mana
Lah kena bluetooth lah atau on bluetooth lah pi. Depan. Mana cas sama. Lah Bluetooth mode. connect bukan bluetooth net. Per date person, okay. Ayo, setengah ba. Teh pura-pura ni ini mentang ni tem jeruai. Lighting up that glow, confidence is what I want. Remember my face, my hair, my eyes, my lips. Teh pura-pura teh bluetooth along teh ni. Teh hang di video pat pura-pura teh ni ke video tengah rekaman. Teh off ini mah dan itulah off nih tentang message nih kan ini message wah terus nasan di volume power button nasan di power button dan untuk pengasah fix power cut plan bro dengan audio bluetooth barim jong nih long bluetooth barim jong ah dengan sini nih dengan pernah nih namanya upah YouTube dan shoot nih dah Caplok dengan tracing di kampung telam teng pernah berkat ada pengen saya tam dengan saya snap kunolong bah. Oke. Peluk bertulalang teh PS ngoy bentar ba lekat pergi nak dah. Teh peluk bluetooth rolang teh kebeli sibun beli jarmu IP apa video teh kena teh bluetooth ngala pelang baik 100% kembang kulari itu try rohi kembang kulari teh kembang ingat pelang bluetooth teh peluk kebeli sibun beli jarmu IP please like subscribe share lang teh good night saya sok teh ngas IP batam mentah sudah kembali ngas IP ngabus cakap mah
Mantap, tempel bro, kulit sebun kulit jamu ipi.